Udruženje Pokret Srce heroja sada i zvanično prelazi granice naše zemlje. Sa sedištem u Beranama, ovo udruženje od sada i na prostorima Crne Gore širi svoju kulturu sećanja i negovanje tradicije. Više o tome razgovaramo sa Sinišom Ivanovićem, predsjednikom Pokreta Srce heroja. Siniša, dobrodošli. Bolje vas našao. Hvala na pozivu. Kao što smo najavili, Pokret Srce heroja od sada i zvanično u Crnoj Gori u Beranama. Pa jeste Pokret Srce heroja kao jedno od većih i aktivnijih udruženja na prostoru Republike Srbije podržava i sprovodi sve aktivnosti koje imaju za cilj ujedinjenje kulturno, istorijsko i svako drugo sa srpskim narodom u regionu. Pa tim povodom došlo je vreme, sazrelo da se proširimo i na području Republike Crne Gore. Kao što znate, nama je sedište ovde u Kraljevu, brojimo 12 okružnih odbora i gradski odbor Beograd. Na teritoriji Srbije imamo oko 8.000 članova i 660 članova na području Republike Crne Gore. Počeli smo od prošle godine sa njima da obeležavamo značajne datume, kao što je 28. julu 1944. godine kada su SS divizije Princ Eugen i Handžar divizija izvršili masakar i zločin nad srpskim narodom u Veliku, kada su pobili 648 srpskih civila, onda zločin u Varošicu Murinu, kada je NATO agresor ubio 6 civila, od toga 3 dece, i pojavila se prirodna težnja za ujedinjenjem, da bi tako ujedinjeni lakše i zajednički ostvarivali zajedničke interese i ciljeve. Hteo bih da kažem da po našim podacima oko 35 boraca sa područja Crne Gore poginulo je na Kosovu i Metohiji u odbrani otadžbine, u odbrani Srbije, i da naš zakon aktualni za borce koji je stupio na snagu od 1.1.2021. njih ne prepoznaje zbog toga što nemaju državljanstvo i prebivalište na teritoriji Republike Srbije. Kao što znamo, na teritoriji Republike Srbije poznati su nam vaš aktivizam zapravo i poznate su nam manifestacije koje se organizuju u okviru ovog udruženja. Kakvi su sada planovi za Crnu Goru? U zadnje vreme na sve naše događaje prisustvovali su naši saborci i naši članovi sa područja Republike Crne Gore. Mi već 30. maja imamo skup u Nikšiću u organizaciji opštine Nikšić i predsjednika Marka Kovačevića. Hteo bih da kažem da smo za Pokret Srce heroja Crne Gore, koji je registrovan 10.4. iz drugog puta. Prvi put nam nisu odobrili registraciju, zbog toga smo tražili da srpska trobojka bude u pozadini našeg logo. Sada su to izmenili, dali su nam odobrenje, dali su nam rešenje, imenovali smo Branka Vujovića, koji je sa još 3 brata bio učesnik u odbrani otadžbine na području Kosova i Metohije. On je danas trebao da bude ovde sa nama gost, ali mu je preminuo brat i ovom prilikom ja upućujem saučešće časnoj porodici Vujović iz Berana. Hajde da kažemo šta zapravo osnivanje ovog pokreta u Crnoj Gori znači za Srbe sa teritorije Crne Gore. Kako su oni reagovali na osnivanje ovog udruženja? Ja sam pričao puno sa njima i njima je to toliko drago i toliko im puno znači. Ne nešto materijalno, materijalno nemamo ni mi, ali nešto, neka moralna satisfakcija, na primjer boračku spomenicu, oni nemaju pravo, to je moralna satisfakcija da su branili otadžbinu, da su branili zajedničku državu, pogotovo na Kosovu i Metohiju gde su poginuli 35 boraca. Njima bi to toliko značilo da im Republika Srbije uruči, ali aktualni zakon ih ne prepoznaje zbog državljanstva i najverovatnije ćemo mi uz podršku državnih organa krenuti da kao pokret od sledeće godine uručujemo dok se to ne reši spomenice njima, dok se to ne reši na nivou Republike Srbije. Hvala vam što ste podelili ove informacije sa nama i što ste bili gost našeg dnevnika i želimo vam uspeh i u Crnoj Gori kao što ga imate i ovde. Hvala i vama na podršci u našim aktivnostima. Hvala.